Marcin penyajda une ukus tama jong ke Real Madrid. Haka first game jong sha eliminate sendon ke Real Madrid. Haka Copa del Rey. But ialam sendon Sadio Mane. Shaka final ya ke Senegal. Haka Africa Cup of Nation. Kurnam job ke Arsenal. Lang badalai la Arkul. Persya ya ke Chelsea. Haka jingi kun semifinal jong ke First League. Haka Carabao Cup. Tengap dan sobhai pigi perlok syakana ke channel. Ladap sontonat iki Khubor Sport. Wat klik ban subscribe, like ban sahib ia ke video. Te hoi perlok haki jingi kun semifinal jong ke Africa Cup of Nation. Hapdeng ke Senegal persya ia ke Egypt. Delang ba ke gol na Sadio Mane. Rong final sendon ke Senegal. Da ke bakla ban pelim no ia ke Egypt. Lang ba da wele not goal. Bat ke Morocco ru ke ban pelim ia ke Nigeria. Aka penalti shootout leng bada saula arkor but mentah ansai kenduk final apa deng ke Senegal persya ia ke Morocco aka Africa Cup of Nation abangi pai pat syaka jingil kai Copa del Rey apa deng ke Albacete persya ia ke Real Madrid ke Albacete ke lapan Kyndit shisha ia ke Real Madrid nda ke bak Real Madrid ke kylllon Kram haka ke jingil kai but sya eliminate no haka ke jingil kai Copa del Rey da ka baka Albacete kala laban pelim yika leng ba dalai la arkul ka baka deru ke jingil kai ka panangkong jung ukus ke Real Madrid ka tau arbelo te perlok abangi phasya ka Albacete ke de tim na ka second division jong ka La Liga kata haka La Liga tu ka badan ro menta haka position ka bakhan nyo kata haka kerdan ka bakhan nyo te perlok hato ke ke problem na kikus ni na ki player sa komen ha comment box kublay shipon